si tawi hawri on accitali ɓe kidnapuɗon ɓen, c'est à dire famille ji mon wonɗi Occident gaɗi, men immoto men yaha men dénonce goto par goto, ko goto par famille. Bala Samora en, Moussa Moïse en, Ousou Falima en, ɓe fof maɓɓe yiɓe jogi gaɗen famille. Men yahay hay ko esiraɓe Mamadi Doumbouya men yahay. Men dénonce ɓe goto. Procureur général on, mi anda ko Fallou Doumbouya. ɓe watti lagine kamɓe ɓe sikki ko pour la famille Doumbouya. Parce que ɓe waɗay, c'est à dire kamɓe ina hayo goɗɗo dénonce ko wona waɗede ko meɗen. Hande Mamadi Doumbouya hino jooɗi hay campagne o yaltata o wowla, ko yimɓe ɓe woni mo waɗande campagne. Donc haray yo guineɓe ɓen anditu wondema ɗum ɗo ɗe nawrata leydi yeeso. Haray hande kadi meɗen tumbodiri ɗo e inde FNDC France, e inde guinéyemɓe faalaɓe yo guine moƴƴu. Haray ko andintingol guinéɓe ɓen fof ko woni feƴƴude ko men kon. D'abord inna yo guinéɓe ɓen fof immo daro dadi to, anda wondema lagine ko en hawtuɓe ɗum ko Allah okki en lagine. CNRD en andano ɓe tagete lagine Conakry ko mamaɓe men ɓen lutti wakkili han wawɗen heɓugol indépendance. Ɗum ɗon noon e nder Afrique on fof ko enen adori. Donc hande leydi men ndin hewti e sa'i mo andanɗa hoorema ni, iɗen duwa memminde gilgi ɓernde men gi en fof enen guineɓe ɓen, par ce que hersinike ha feƴƴiti. Fof woni yimmoɓe ama démagogue ɓe, yimɓe waɗoɓe, yimɓe soodeteɓe. Hande emploi men on lagine ko ɗum woni créegol mouvement de soutien. Donc no hulɓini ha feƴƴiti leydi sifa lagine, leydi wiyetendi République de Guinée yo fewndo ɗo. Mais non, hay fuy wona tar, parce que ñande population on faala wo leydi ndin hettoto. Ɗum koye juuɗe meɗen woni. Donc haray ko ɗum ɗon ɗen tumbidiri en ɗo andintingol jamaji ɗin ɗum andina en noon wondema Mamadi Doumbouya CNRD ko ɓe ƴetti laamu ngun ɓe fodduno en enen guinéɓe ɓen fop. Donc e nden fodari ɗon ko kamɓe tigi rédige charte ji ɗin ɓe signe, ko kamɓe kadi e jooɗi yeeso cour suprême o, yeeso guinéɓe ɓen fof ɓe ƴetti kamilu on kanko Mamadi Doumbouya, o ƴetti kadi bible on yeeso fof communauté international o huuɗi. Donc gilandema noon ñande o huuɗi ɗum ɗon, min mi sikki hande kadi hay goto duwano ka yiltitade e ɓaawo ko signano ɗon kon e ko huuɗa ɗon kon. Si tawi leydi men ndin en faala yo ndi avance u, sina ɗum ndi luttay e fenade, ndi luttay e démagogie, en wawata avancude e hoore valeur ji men ɗen fof piitama ko leydi. Donc si tawi hawri hande kadi ala ko hoolorɗen, konngol ala valeur. Hikkiɗo yeeso on o waɗi ko watte kon fof, o holli aduna Allah fof yeeso meɗen en fof. Ɗum ɗon en wawata enen anduɓe wondema ɗum ɗo moƴƴa, enen ɓe jiiɓata ndimu mum, enen ɓe wawata natude e o démagogie, en waway dartagol ɗum ɗo, et puis ko Allah wallata en, par ce que Allah ko gooto. Kamɓe noon ɓe yejjiti wondema Allah ko gooto. Donc fenande wontata gonga abada. Ça il faut que ɗum ɗon ɗen jama fof andita ɗum ɗon. Awa gonga on koyo sattu ha satta, kono gonga on wontay ko duwa wonde ɗon. Haray jama on fof torama artirgol hakkille mum ɗen andita wondema en wawata kontingol e o démagogie ɗo. Donc hande haray jama on fof no tora sakitugol ngal tummodiral ɗo. Hande ɓe nangi ha ɓe nangi hay fayɓe men duwaɓe yewde ko école ɓen. Hande ko woni ko leydi men kon, c'est que koko hawni, koko tawata ni ko il faut immoɗen en fof meɗen wallidiren. Hara en accirali ɗum ɗo parti politique. Combat on lagine en feƴƴino ɗum ko jon innete ko parti politique doit darade. Hande kadi ko patriotisme guinéemɓe ɓen, ko dignité guinéemɓe ɓen, parce que ɓe jeeya leydi ndin. Hande hay ministre procureur général on, mi anda ko Fallou Doumbouya, ɓe watti lagine kamɓe ɓe sikki ko pour la famille Doumbouya, parce que ɓe waɗay, c'est à dire kamɓe ina hayo goɗɗo dénonce ko wona waɗede ko meɗen. C'est à dire ɓe yehi ha kamɓe ɓe sikki leydi ndi joni ko famille maɓɓe on jeeyi.
donc ɗum ɗo noon no doit interpellude kala guinéenjo annduɗo noon ko citoyenjo par ce que no mi sikki tun no woodi guinéenɓe ɓe annda hay ko ɓe jeeya par ce que sina ɗum no woodi piiji ko woni e feƴƴude ko meɗen a wawata wonde ko diaspora tawa a wakkiloto iwtirgol ɓaawo mouvement ji sutenuɓe wondema ɓe yimɓe criminel ɓe wonɓe ko meɗen ko ɓe woni e wadde ton kon c'est normal donc haray musidɓe an c'est très important fiyen artir hakkille men ɗen parce que l'heure est très grave donc Mamadi Doumbouya fewndo ɗo ɗen ni mo woni candidature makko on ɓe basali ɗum e saria hay goto par ce que hay saria mo ɓe waɗi kesum on kamɓe Mamadi Doumbouya e CNRD mum on c'est à dire hay on constitution ɗon ɓe violimo hande Mamadi Doumbouya ko ɗum woni o andinali en ha joni siko guinéen e siko français en anda par ce que hay nokku yaltitali donc ha hande o yaltitali o inni en hande kanna kanko woni président ha hande o yaltitali o andini en wondema joni kanko c'est à dire ko kanko woni candidat par ce que ha joni ko kanko woni président si tawi hawri o démissionnali ha joni ko kanko woni président donc mi yaali ko on ɗum ɓe organisirta élection donc haray ɗo noon ɓe ƴetti premier ministre on mo ɓe wanno premier ministre on kanko woni premier ministre ha joni ko kanko kadi woni directeur campagne on ɗum ɗo fof c'est pas légitime ɗum ɗo fof ɓen fof iɗen andi tawaka e saria hay nokku ɓe tippa ɓe waɗi saria kanko Mamadi Doumbouya holluɗo wondema guinéɓe ɓen fof c'est à dire membre de gouvernement fof ɓe interdisi ɓe waɗugol campagne ɗum ɗon ko saria mo jama on hiyata e hoore ɓe alamo e gollitirde par ce que si tawi ko premier ministre on woni directeur de campagne donc heddi ɓen dowaka haɗede yo waɗu campagne donc hande nokkeli ɗin fop lagine ino mottodirede invitidire ɓe ara ɓe encombra nokkeli ɗin région ji ɗin sous préfecture ji ɗin district ji ɗi ɓe encombrude fof hara fof ko invité ɓe famina fof ko ɗon jeeya hara fof ko invitaɓe ari fi démagogie par ce que ko mbuuɗi wona ƴettede sendité fi honɗum fi ko ɓe waɗira démagogie par ce que e goto ala heɓude ɗum ko nafata ɗum ɓay haysi ko otowal moƴƴal jonnaɗa e ɗum ala hay ko joginagal donc musidɓe an guinéɓe ɓen no dowa andude wondema iɗen duwa en fof meɗen immagol darto ɗum ɗo ɗen hande Mamadi Doumbouya hino jooɗi hay campagne o yaltata o wowla ko yimɓe ɓe wonmo e waɗande campagne donc haray yo guinéɓe ɓen anditu wondema ɗum ɗo ɗen nawrata leydi yeeso donc haray noon kadi en andintineɓe ɗo ɓe fof maɓɓe kamɓe CNRD o surtout no wonɓe aroɓe gaaɓe par ce que ɓe fof maɓɓe ɓe jogui gaɗen famille ji maɓɓe ɗin donc ɓe fof hiɗen andi famille ji maɓɓe ɗin ko honto woniri ga hiɗen renseigné hiɗen andi wondema ɓiɓɓe maɓɓe ɓen famille ji maɓɓe ɗin hiɓe acci ɓe ga dans les meilleures conditions enen noon ina en criminel enen en yata kidnappen ɓe yata waren ɓe mais ko on ɗum waɗeten en dénoncay ɓe kala ko ɓe hoɗiri ɗo si tawi ɓe libérali nangaɓe ɓen en yahay ko quartier ji ko ɓe hoɗi ton andinen kawte ɗen fop wondema ko famille ji criminel ɓe hoɗidi ɗum ɗon en wawi wadde ɗum ɗon te en waɗay donc il faut que jama on fof anda wondema ɗum ɗo ɗen en yahay han lannen fewdo ɗo ɗen ni ɓe fuɗɗike ɓe ƴetti mbuuɗi ɓe jonni consulaji ɗin fof ambassade ji ɗin fof fi honɗum fi korompugol guinéen ɓe anda ko jeeya fi yo ɓen dartanoɓe gaɗen fi yo ɓe intimi ɗumen awa haray mi andinayi on wondema on gaynata par ce que o combat ɗo en naɓay mo allanna si tawi hawri goɗɗo jokki gonga ha ronki yo luttu e mum ɗum ɗo ko combat mo andanda hoore mani ko han foole ma ha lutten e mum par ce que goɗɗo wawata accitude gonga jokka fenande au nom de quoi awa haray onon wonɓe kidnapude ɓen CNRD oɗo komi woni on e wolande koyon andu wondema si tawi hawri on accitali ɓe kidnapuɗon ɓen c'est à dire famille ji mon wonɗi occident gaɗi men immoto men yaha men dénonça goto par goto ko goto par famille Bala Samora en Moussa Moïse en Ousou Falima en ɓe fop maɓɓe ɓe jogi gaɗen famille tout le monde Mamadi Doumbouya men yahay hay ko esiraɓe Mamadi Doumbouya men yahay men dénonçay ɓe goto goto parce que c'est pas normal c'est pas humain
ɗum ɗo ko aduna allah fof dowa en wallitade par ce que no hersini